Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Iwacu News 24 tubahaye ikaze mu makuru yacu. Turababwira ko Minisitiri w'Intebe yageze uri Preville ahagarariye Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Major General Nkubito yavuze ku mibanire yihariye ya Ingabire Victoire na FDLR. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare barenga 80 bafungiye kwanga kurwana na AFCM 23. Joseph Kabila wahoze uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko agiye kwifashisha abanyamategeko ngo akurirwe ibihano yafatiwe na Amerika yateguje ibihano ku bigo byishyurirani ngo bihabwe inzira muri Hormuz. Ubudage bwatangaje ko Amerika iteganya gukura ingabo zayo muri iki gihugu mu gihe natiri gusaba ibimenyetso birambuye kuri iki cyemezo. Kaze mu makuru ku buryo burambuye, iyi ni Iwacu News 24. Ngende Mutesi Glory. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yageze uri Preville ahagarariye Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yageze uri Preville muri Gabon ahagarariye Perezida Kagame mu muhango wo gutaha ku mugaragaro ingoro y'inama ya Libreville. Umuhango wo gutaha ingoro y'inama ya Libreville uzaba ku ya 3 Gicurasi 2026. Imbata y'iyi ngoro yakozwe na Avicii Architecture izakoreshwa mu bikorwa by'inama zo mu rwego rwo hejuru n'izihuza umugabane wa Afurika. Kuwa 20 Mata 2026 Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yari yakiriye ambasaderi wa Gabon mu Rwanda Dr Sylvain Boubacar bagirana ibiganiro byibanze ku gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Dr Sylvain Boubacar yabanje kuganirizwa n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe ku miyoborere n'urugendo rw'iterambere ry'u Rwanda harimo n'urwego rw'ubukerarugendo bushingiye ku nama n'imurikabikorwa. U Rwanda na Gabon bisanzwe bifitanye imikoranire n'ubuhahirane binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere, ndetse sosiyete nyarwanda ya Rwanda ikorera ingendo Libreville mu murwa mukuru wa Gabon. Ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'imikoranire mu 1976 aza kuvugururwa mu mwaka wa 2010. Twerekeje mu yandi makuru, Major General Nkubito yavuze ku mibanire yihariye ya Ingabire Victoire na FDLR. Umuyobozi wa division ya 3 y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburengerazuba General Major General Shene Nkubito yahishuye umubano wa Ingabire Victoire n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakoranye kuva kera kugeza mu mashyaka atandukanye, yashinze yiyita umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabire Victoire yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda rufite impunzi nyinshi mu mahanga, nubwo stati y'ubuhunzi ku Banyarwanda bahunze hagati 1959 na 31 kuboza 1998 yakuweho burundu kuva kwa 31 kuboza 2017. Uyu mugore wakoranye cyane na FDLR nyuma agashinga ishyaka FDU inkingi yavugaga impunzi ziri mu mahanga ashaka kumvikanisha abafitanye isano na FDLR bari barahisemo kugumana nayo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi yarabafashe bugwate. Kuva umutwe wa AFCM 23 wigaruriye imijyi ya Goma na Bukavu akirukana FDLR mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru, hari abanyarwanda bari barafashwe bugwate na FDLR batangiye gutaha, abandi bagatoroka ibirindiro byayo. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi igaragaza ko kuva muri Mutarama 2025 kugeza kwa 24 2026 abanyarwanda barenga 8,000 batashye mu Rwanda bigoboteye ingoyi ya FDLR yari yarabafashe bugwate. Kuva mu 1994 kugeza mu 2025 hari hamaze gutahuka abanyarwanda bagera kuri 3,503,000 n'abantu 173 baturutse mu bihugu bitandukanye byiganje ibihano imbibi n'u Rwanda. Kuwa 30 Mata 2026 ubwo yari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyabereye ku rwibutso rwa Gisenyi rwa Komine Rouge mu karere ka Rubavu. General Major General Jeanne Nkubito yagaragaje ko ikimenyetso gihararuka abaturage bake bari barasigaye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bataha. Gukuraho stati y'ubuhunzi bivuze ko abari munsi hagati y'umwaka wa 1959 kugeza mu 1998 bagombaga gutaha, kuko icyatumye bahunga cyari cyararangiye, ndetse umubare munini w'abamenye icyo cyemezo bahise bataha, abandi bahitamo kuguma mu bihugu bibacumbikiye ku mpamvu zabo bwite. Major General Nkubito yagaragaje ko abagize FDLR nabo bakwiriye gutaha kuko batashobora leta y'u Rwanda. Ati abiyise FDLR turabakangurira gutaha, barayobye rwose kuko nta nicyo bakorayo, ntacyo bizabamarira, nta nicyo bageraho, bakwiriye kuba banabizi. Ubu iyi ni leta FDLR yashobora ku buryo bavuga ko bazongera bagakora ibyo ngibyo batera abantu ubwoba.
yakomeje agira ati ahubwo bajya kuri YouTube nkumva baravuga ibintu by'iterabwoba biriya ntimukabyiteho, ahubwo ubuyobozi bwacu budukangurira kubasubiza ibikwiye bijyanye n'ibyo bavuze kuko ntabyo bashobora. Leta iriho uyu munsi w'ubumwe bw'abanyarwanda, ibintu byose biragenda bitera imbere, abantu barimo barivana mu bukene n'igihugu kigatera imbere. Yasabye buri wese kwitabira urugendo rwo kubaka igihugu yitabira ibikorwa bitandukanye bigamije kugiteza imbere, gukumira no kurwanya jenoside kubera ko u Rwanda rwanyuze mu bibi amahanga arebera, no kuba ari uruhare rwa buri wese guhangana n'abirirwa ku mbuga nkoranyambaga babiba amacakubiri. FDLR ni umutwe washinzwe n'abarimo ingabo zatsinzwe exfar n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kuri ubigizwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo bahuje ingengabitekerezo. Uyu mutwe wagerageje kugaba ibitero mu Rwanda birenze rimwe, uhigira gufata igihugu nyuma ya Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuze ko azarasa Kigali bitamusabye kwambuka umupaka. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi abasirikare barenga 80 bafungiye kwanga kurwana na AFCM 23. Urukiko rwa gisirikare rwa Kisangani mu ntara ya Chopo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruri kuburanisha abasirikare 80 banze kurwana na AFCM 23 n'andi makosa y'akazi. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buvuga ko aba basirikare bari baroherejwe mu mujyi wa Pinga, teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Gashyantare 2026, boherejwe ku rugamba barabyanga. Babwiye urukiko ko aba basirikare basobanuye ko badashobora kujya kurwana batarahabwa gahimbaza musiki kabo, batangira kurasa mu mujyi wa Pinga mu buryo bwo kwigaragambya kandi ngo binyuranyije n'amategeko. Umuyobozi wa zone ya 3 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikorera muri Walikale niwe watanze iki kirego, asaba ko aba basirikare bahanwa by'intangarugero kugira ngo hatazagira abandi bitwara nkabo. Urubanza rwabo rwatangiraga tariki ya 29 Mata 2026. Ubushinjacyaha bwavuze ko rubakurikiranye icyaha cyo kwigomeka no kwangiza intwaro zifashishwa ku rugamba. Umwe mu banyamategeko bunganira aba basirikare yavuze ko ibi birego nta shingiro bifite kandi buri gisirikare kuri urubanza rushobora gutuma igisirikare cyabo gicikamo ibice. Urukiko niruhamya abasirikare ibyaha bakurikiranweho ruzabakatira igihano cy'urupfu nk'uko byagenze ku bandi bari bafite dosiye nk'iyi mu bihe byashize. Joseph Kabila yatangaje ko agiye kwifashisha abanyamategeko benga kurirwe ibihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwahoze ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ari mu bihe bikomeye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimufata ibihano zimushinja kugira uruhare mu guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no gufasha umutwe wa AFCM 23. Aya makuru yahise kuri uri makazi komeye muri Kongo no hanze yayo, cyane cyane nyuma y'amakuru avuga ko Kabila ashobora kwitabaza abanyamategeko be nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Imari ya Amerika binyuze muri OFAC. Joseph Kabila yashyizwe ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano kubera ibyo Washington ivuga ko ari ugutera inkunga FCM 23, gutanga ubufasha bw'amafaranga, gushishikariza abasirikare ba FARDC kwigomeka no gushaka kongera kugira ijambo muri politiki ya Kongo binyuze mu bikorwa by'umutekano muke. Hari kandi no gushaka kongera ngo agerageze gukuraho cyangwa guhagarika ibyo bihano bya Amerika. Ibihano yafatiwe birimo gufungirwa imitungo yose yaba afite muri Amerika, kubuzwa gukoresha systeme y'imari ya Amerika no kubuza ubucuruzi ubwaribwo bwose bufitanye isano n'abanyamerika. Mu mategeko ya Amerika, umuntu wafatiwe ibihano ashobora gusaba OFAC gusubiramo dosiye ye, gutanga ibimenyetso bishya cyangwa kwitabaza inkiko za Amerika avuga ko yafatiwe ibihano bidafite ishingiro. Ariko ibi ntibyoroshye na gato kuko akenshi OFAC ifata ibihano nyuma y'iperereza rikomeye rikorwa n'inzego zitandukanye zirimo ubutasi, diplomasi n'inzego z'imari. Niyo mpamvu abantu benshi bafatiwe ibihano bamara imyaka myinshi bagerageza kubikurwaho ariko ntibibakundire. Kugira abanyamategeko cyangwa kujya mu nkiko si ikimenyetso cy'uko ibyaregwa atabikoze, ni uburenganzira umuntu wese aba afite. Ndetse hari abantu benshi bakomeye ku isi bafatiwe ibihano bagiye bagerageza kubirwanya. Bamwe baratsinzwe ku ngingo zimwe, abandi birakomeza imyaka myinshi. Urugero rumwe ni urw'umuherwe Dani Gertler wari inshuti ya hafi ya Joseph Kabila, nawe wafatiwe ibihano na Amerika kubera ibirego bya ruswa n'ubucuruzi butavugwaho rumwe muri Kongo.
Amerika ivuga ko ikibazo cya Kabila gifitanye isano n'umutekano w'akarere ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Washington yashyigikiye hagati ya Kongo n'u Rwanda. Niyo mpamvu gukuraho ibihano bishobora gusaba impinduka zikomeye cyangwa ibimenyetso bikomeye cyane byerekana ko ibyo Amerika ivuga atari ukuri. Muri Kongo ubwaho Joseph Kabila amaze igihe ashinjwa gufasha AFC mu 2023. Mu 2025 urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwamukatiye igihano cy'urupfu adahari ku byaha birimo kugambanira igihugu n'ibyaha by'intambara. Nubwo yahakanye ibyo birego avuga ko ubutabera bwa Kongo bwashyizwe muri politiki. Kugira ngo ibihano bikurweho, Kabila n'abanyamategeko be bazasabwa guhakana ibimenyetso bya Amerika kwerekana ko nta ruhare yagize muri AFC mu 2023 cyangwa kugaragaza ko ibihano byafashwe hashingiye kuri politiki aho kuba ibimenyetso bifatika. Ariko kubera uburemere bw'ibirego ndetse n'uburyo Amerika isa n'igifatanya ikibazo cy'umutekano mpuzamahanga, abasesenguzi benshi babona ko urugendo rwo gukuraho ibihano rushobora kuba rurerure kandi rugoye. Mu yandi makuru, Amerika yateguza ibihano ku bigo by'isurirani ngo bihabwe inzira muri Hormuz. Ubutegetsi bwa Amerika bwatangaje ko sosiyete zikora ubwikorezi bwo mu mazi zizajya zishyurirani ngo zibone inzira yo kunyuza mu bwato zizajya zifatirwa ibihano bikomeye bijyanye n'ibyafatiwe ibyambu bya Iran. Ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga OFAC byaburiye abanyamerika kuzishyurirani cyangwa inzego zayo ngo babone inzira z'ubwato bwabo bazahana. Ubudage bwatangaje ko Amerika iteganya gukura ingabo muri iki gihugu mu gihe NATO iri gushaka ibisobanuro birambuye. Minisitiri w'ingabo w'Ubudage yavuze ko icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gukura abasirikari 5,000 muri icyo gihugu cyari giteganyijwe mu gihe umuryango wa NATO uvuga kuri gusaba ibisobanuro birambuye Washington. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru DPA, Boris Pistorius yavuze kandi ko kuba abasirikare ba Amerika bari mu Burayi cyane cyane mu Budage bifitiye akamaro Ubudage ndetse na Amerika ubwayo. Hagati aho umuvugizi wa NATO Alison Hart yavuze ko uwo muryango uri gukorana na Amerika kugira ngo usobanukirwe neza ibisobanuro by'iki cyemezo. Icyemezo cya Washington kije nyuma y'uko Perezida Donald Trump anenze cyane Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz nyuma yo kuvuga ko Amerika yasuzuguwe n'abari mu mishyikirano bo muri Iran ku bijyanye n'intambara iri gukomeza. Kugeza ubu Amerika ifite abasirikare barenga 36,000 bakorera mu Budage, aribwo gihugu gifite umubare munini w'ingabo za Amerika mu Burayi. Mu Butaliyani hari abasirikare bagera ku 12,000, naho mu Bwongereza hakaba hafi 10,000. Abajijwe ibyo kugabanya ingabo mu Budage kuri wa gatandatu nijoro, Trump yagize ati tuzagabanya cyane umubare w'ingabo kandi tuzarenza kuri 5,000, gusa ntiyatanze ibisobanuro birambuye kuri uwo mugambi. Mbere yaho Donald Trump yari yarashinjije Ubudage kuba butuzuza inshingano zabwo kubera ko amafaranga bwashoraga mu rwego rw'ingabo yari munsi cyane y'intego ya NATO isaba nibura 2% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Icyakora ibintu byahindutse cyane ku butegetsi bwa Friedrich Merz, aho biteganijwe ko Ubudage buzashora miliyari 91 z'amapawundi mu rwego rw'ingabo mu mwaka wa 2027. Muri rusange amafaranga Ubudage buzaba bukoresha mu rwego rw'ingabo ateganijwe kugera kuri 3.1% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, harimo n'andi mafaranga ajyanye n'umutekano ndetse n'ubufasha Berlin rikomeje guha Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'ingabo z'Uburusiya zinjiye ku butaka bwayo. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X kuri uyu wa gatandatu, Alison Hart wa NATO yavuze ko icyemezo cya Amerika cyo gukura ingabo mu Budage kigaragaza neza ko Uburayi bukwiye gukomeza kongera ishoramari mu rwego rw'ingabo no gufata uruhare runini mu kubungabunga umutekano. Yakomeza agira ati dusanzwe turi kubona intambwe nziza ku bihugu bigize NATO byemeranya gushora 5% by'umusaruro mbumbe wabyo mu rwego rw'ingabo mu nama ya NATO yabaye umwaka ushize. Reka mbashimire mwe mwese twabanye, ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka hano kuri Iwacu News 24. Ngende Mutesi Gloria.